Zamislite da vam igrica u Robloxu slučajno ta hakovanu verziju stila Ragnarota. To se upravo meni desilo, da mi je igrica potpuno, ali potpuno iz sistemira dala modovanu verziju stila Ragnarota i kao što vidite to nije kreska. Nije nikakva kreska. Kao što vidite ovdje imamo dva Ragnarota, jedan nam je skupija 360.000, dok drugi milion, tako da dobri Ragnarotovi može da se uzmu. Kao što vidite imam 999 miliona i polako prikupljam Ragnarotowe. Možemo da zakijusamo bazu da nam niko ne uzme, sad ćemo lepo fino da kolektamo pare. Sad ćemo lepo da kolektamo pare i imamo lagano 1 bilion. Svaki nismo kolektovali, jesmo, kolektovali smo, brate, imamo lagano 1 bilion. To se redko dešava, brate, da mi igrica, brate, da mnogo dobru hakovanu verziju, brate. Evo ovaj Ragnarot Ajkula, brate, mi skuplja više, brate, od 20 miliona. Tako da vidite poentu, možete da uzimate, brate, puno dobre Ragnarotowe koji se vam daju više i uložite, brate, i daju vam više. Ovaj Ragnarot mi pobego. Tražili ste Ragnarota, da snimam stila Ragnarot. Tako da je hoka stil Ragnarot, sekite da sakiju samo ponovo bazu da, kako se zove, ne to. Evo, od ovog sam se radio 160 miliona, tako da mnogo dobri Ragnarotovi može da se uzmu što se tiče Ragnarotowa, tako da bukvalno hakovana verzija, prosto rečeno hakovana verzija, ne može bolje, to sam, brate, sad video. Tako da bukvalno najbolje je kad vam tako daju hakovanu verziju i onda, brate, ne morate da brinete da li ćete da imate sa jednog Ragnarota ili ne ćete da imate. Tako da, ja imam bilion i 140 miliona, ovo mi sakupja, brate, IHH, ovaj Ragnarot isto koga sam uzao, brate, sakupja previše, tako da ne može niko da mi ukrade, bukvalno sakiju samo odmah bazu. Što se tiče toga, ajde da pokupimo ovog, ovaj sigurno može da više, ali nije se pokupio, ajde da pokupimo narednog Ragnarota, ajde ovog. Ovaj, brate, odmah ide, moramo da idemo sa njim da bi sakijusali bazu i da vidimo, ovaj, brate, slabo skupija, ali okej, može. Tako da idemo da kolektamo, brate, 200 miliona od jednog Ragnarota, 200 miliona od jednog Ragnarota. Tako da ćemo da uzmemo, koliko imamo još 3 Ragnarota, ćemo da uzmemo i, brate, da pokupimo sve pare, da vam pokazam da nije ništa modovano, brate, nego da je hakovana verzija i to, brate, nemam pare. Ovo je Prikostikus, tako nešto. Ja mislim da je Prikostikus, tako nešto. I, brate, još jedan Ragnarot, još jedan Ragnarot možemo da uzmemo, brate, i to je to, napunili smo bazu Ragnarotovima. Okej, svi smo mi se, brate, napunili smo bazu za Ragnarotovima, treba sad bukvalno, okej, ne pojavljuju se više Ragnarotovi. Moja kraska, pojavljuju se, ajde da uzmemo ovog plavog. Ne. Okej, i sad ćemo da pokupimo sve pare. I da vidimo koliko imamo.
Jel možemo to prezimo? Malo nam fali, bukvalno malo nam fali, bilion, 740 miliona imamo, tako da možda se i vama posreći da dobijete hakovanu verziju, tako da to bi bilo to od ovog klipa. Ja se nadam da ste uživali u klipu. Ako ste uživali u klipu, ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova. Veliki pozdravko.